Laki Akashwani Diphu Pini Nilitum Ebang Arjon Sorep Surupen Se Kachelang Mati English Alampen Physiotherapy Pua Puthak Klardak Pen Radio Karjua Rataphan Kapachini Chiaphan Pura Nilitum Labang Sohin Kelang Doctor Alongan Nang Humrisi Nilitum Ladak Chihut Chiput Ponjia Phansi Bori Poniklo Alang Like Dr. Joyce Terangpi Physiotherapist Alang Like Charlie Damadim Lake Tripura Institute of Paramedical Sciences Agartala Ladet Pen Alangli Internship Tami Claim Ponlo Adim Lake Baptist Hospital Bangalore Lapen Health City Hospital Guwahati Lalong Niadim Internship Nang Claim Si Surihini Ra Inkoi Ra Hinia Ningka Nang Unlo Alangli Difu Physiotherapy Center Along Setami Ki Claim Dun Tangabang Pi Iglo Nona Bangki Alangli Keso Abang Pubang Pia Hemalong Dam Si Kelang Damasai Mate Home Service Treatment Claim Ponik Bomlo Lasi Doctor Aprang Si Nilitum Akashwani Dipu Ahinpen Nangli Pan Suri Akardom Nang Pajariglo Kardom Tangte Doctor Ilitum Chethandam Iksenang Ebang Arjon Sorep Surupen Si Kachelang Mati Physiotherapy Pua Puthak Nangli Thandam Ikjima Kecheng si churolo akaswani tumbanta apornangi piapot pini ke nitum physiotherapy aputhak Charlie ponang chini ponang physiotherapy buke koma phanse ke hang lo kopi phansi pudam lo physiotherapy buke pinangan tumke arjulong lo pinangan tumke arjulong lelang lasi chini netum an phanta ke than pon gang tungke lahen lo nitum bangke nani aripi kiso nani amoy kiso nani abhang kiso tumhan si kelang pon la nonso ni tumke kiso si tumke ajata claim un iri haita chijor un iking haita chijor un ingni un thur un majok aphanta hangnang ne mithang penta claim un sita ki claim un e tumke mani penta ke rap cho hangni ki thur phanta kangni phanta ni tum asai ki claim phanta Lasi lason tumphanta ke lang pon la tumphan ki su pen kai ilia son thot dam thek ke wang thek ingni thek tumphan lason si pa klem pon pa mi pon Churulo Doctor Labang Solam Kipachini Pon Iktegapot Adun Thualam Thi Chithandam Iksenang Labang So Son Akaprek Ta Do Ikma Nanglihin Pen Radio Karjo Arata Tumaphan Thandam Ikjima Doctor okalang kaprek do olang nitum ladak physio ang bong lake orthopedics physio pudo neurological physio pudo sport physio pediatric gynae oncology pen cardiovascular and pulmonary bu akaprek a physiotherapy do Misenlo Doctor Nangli ke Than Pachini Ponapot Tangte Doctor Kopi Pia ke so mate ko sona ke so phansi labang so se kachelang mate a therapy pukenang ikla amuni ki pu kaprek a physio ke la so ar lo ke do ke so an phansi langpo ke ching sinik orthopedics physio long bangke ari pi ke so la tum phansi ke lang pon po ke ari pi ang bong long ang si ajata ki do an a hormu la long ki so la hai phansi ni tum lang pon la ke fracture ke kopilo fracture ke ni tum ari pi chinglok let chibeng pet lasuk kiso laso fracture atum phan nonson chinglok pet tumhan ke kopilo vipo chinglok pet hangjang tumhan chinglok ni tumhan bute ni tum operation baklempo operation kuri data phike la tumhan ala tum alang tum dam un elang ajata klem un elang lasut alang tum sup pikji lasut ni tum kopilo alang tum ki suhut akiso bangi pakom dun jia phan la tumlong ni tum pini ice therapy pp akang sam akiso ke lang akang sam ki pi pen ki so pa me la dak penitum aking ki kang long ki pa kom dun aking la tum ki dam pe chi exercise klem chat pen la dak penitum kai son ki dam un e pen ako ki padam thu pa me ji phan la sinitum la dak klem dun gela ke ke fracture pulo nge ekta ki dislocation pulo dislocation ke la pulo mane aking chilit plot la suhut bangke nitum
ice treatment CNN ladak bangke nitum pares toy nitum ladak ice treatment pipi akang sam a treatment pipi inke ladak nitum aking haita pabon head jipan inke lason elevation kuriri lake attack lason puhui aber puhui bo pense attack ibi pan detel avil hai cheleng pakaji pan inge ladak pen tudhun do arthritis puta do ladak orthopedic sangbong ke do arthritis ke lahen lo kiso dopik kapre kiso dopik iking phugiso iphang iso ari piangbong kiso anphan kiso adung arai phan kiso phan la so phan se arthritis pulo la so arthritis kiso ke belik joini si solo lake isike nitum diabetes dokok pute mentune sugar high o pute mentune ke uric acid high o pute lai mansil hai arthritis nangi so dunlo nitum ke ari pia dungke kapre do o angsi do o cartilage pekta hormu ke nitum ari pi angbong long ekta a cartilage do lake kopilo vivi laso a cartilage ke ari pi chi dai oi agia phanlo ke mentuni ke laso pot khreng de titi laso khreng po si chi dai oi po iking hai so de titi mani munit ka krom thep piklote akeng na thu bisi ajakong dam chat po laso takiso titi inke dopik arthritis angbong ki so pipine do o ladak pensini tumla orthopedics arlo dopik la stanon an pan ke la si than kang tunglo non banke neurological physio pude neurological physio long banke nitum bisike ipuar lo atar lok na thu ipuar lo ki so an mane ipuar lo pen ibang long phan ke ekta signal nangi artho ladak angbong le artho le chok chedat pute nitum ladak a signal hadi meme de titi ladak avi cheleng pa meme de titi inke nitum hadi signal long pa meme pong ge ladak pen ke nitum ari akeng haita nitum jata chichini ne de titi jata klemun ede titi example ke lage stroke patient paralysis patient tum do alang li tum ke akeng hai chijorun ede titi adha tum ke paleng long loksi bebe asapta jingthurun e la hai tum ke people lo lake artholong signal highly pami me potsi laso kisoke dolo inke ladak ke neurological physio ladak mangke la haya kes tum hansi ladak ke physio tumke ladak ke langpon po inke isike sports physio pudo sports physio long bangke munitum sports pute khela pathu onke so khela pathu long ke munitum men chingkoi dup men amek do kok mentune mani aking chinglot let mani fracture that football do o badminton cricket lai kapre age khela do pik la so hut so dun that hut men ge pa medun dabji a phansi itum sports physio tumbangke la tumhan lang inke la dak bangke ake physio pediatric physio long bangke osomar tum hansi lang tum non lom osomar tum ajha ke sodo developmental delays long bangke illi ka son osomar son aporpen inni aporpen karkum aporpen ki thur aporpen ki dam la son bangke england dun pik la so da adha tum ke non ke kangni apor bangke non ke chephar le mana thek thela kidam nang pu buhut bangke adha tum ke imi thek thela la hai tum phansi ako apor pen ki than ki paklem exercise hai paklem pen ke pangni paklem karkum ki than ke parjap ki than kangni ki than ladak si pediatric physio tum lang lo inke ladak tang deta cerebral palsy pesu ki so do ladak bangta la ha ke sob pediatric lo sumar lo ladak ki wang ke sob neurological physio long se wang la po la ke neurological ni to amo chithan pon lo la ke nerve long la ke artho ki so long ladak signal le pami me that la son thosi osomar tum hanta ladak cerebral palsy non developmental delay no ladak ta la son thosi osomar tum hanta signal le pami me that lo dak cerebral palsy osomar tum ke dolo ni tum thek long lo cp patient la ke men hormu odun thip thek the men ari pen cho thek the men abang ta chloride diti aphuta chi chloride diti normal osomar ko sona do la son dun thek the da diti la son tum hansi nitum physiotherapy pediatric physio tum bangke la dak pen lang ke isi bangke gaini bangke la arlo somar tum ha physio hedi example isi bangke la henlo LCS patient kalite post pregnant tum ha nonson LCS lake lower cesarean segment tumhan la tumke kopilo normal delivery ke osumar
normally si mamhang pathek po cesarean long bangke abok plak dak pen si oso ulai po kila so ulai da phi next day aro so somartum so thek pik arjab un e ingni un e achi theke wang sung pik la suhut ke ni tum pilo than dun dun aking hai ta kang lap ti la sur aking hai paki pakang pot pa jon dun phan angela dak pinison a oso mahang pathek lo pinna pen yaking e padam ni phan angke tumhan exercise is ni thani phan ga chi thewang seng po exercise achi theke wang exercise ke than pon jia phan ingke home care da than pon osomar tumhan koson si ga kher ke pa chunei ma oso phan ga kher pa jun hot anung kaita ke charchung adim opposition ason si ingni pa mi nei la so hot ingke kaita akhar di hormu enang ne ingke men ingkup nang ne la hai sinitum lada ke than pon dak bangke moalu sotum oso mahang thek dera phi kisung hot kerab dun tum non bangke last dolang cardiovascular and pulmonary pulo ladak bangke mani aning ki so ang phor na ni lason operation aning operation hutang da telatum critical peak condition ki critical peak lasu datum achi the ke wang seng do kok ti achi the ke wang ni normally ke ni tum ke thang problem tawe ichi theta en un ichi theta ason ang hopen pabar un sita la tumke la son kali la tumbangke ichi theki en arlo ki enam phanda sung pik la son sini tum hadi exercise do breathing exercise punitum la hai ke than pon inke oncology pudo la bangke cancer patient tumha isi pudampo breast cancer puhut ke ajahak arlo so tumhan ke total lason anning operation da titi tumta do la suhut bangke latum adunga rai a ok haita men arita chingphurun elo ingtang het pol lason hut si ni tung ko pilokri than la dakten tum sap kicheng hut masap exercise than chet men latum han ari haita mo paching thurin phan mo exercise hai than pan achi thewang seng pute latum han da breathing exercise thania phan inge kapre cancer patient tum latum ta jakong avi pin titi latum ta kai mata apal la hospital a bet long si bilok titi inge arji ki dingle beret pute kai ta bet sor dogok titi bet sor ke lahen lo be ong ti inung arlo ame khai do kok titi inke la le khai o lo pute do o lo pute la bangke hingno imoi phan bang phan heno la sila hai a phi pa ve de je phan la tum phan kai ta exercise hai pathan pon asap padam dam so de la tum hadi ki dam ki wang hai chiting ni de ji phan kai ta I mind I brain pen signal hai padam de ji phan kai ta pa do very phan kai ta ki dam hai bangke ting ni phan kai ta jakong hai pa do ver je phan si ni tum la an ki sol hai ni tum kapre a physio ke la hai hen lo chorolo doctor nangli la an pajer mi pen radio karjuarat aphan ke than ik thekapot tangte doctor puthot nangar jupnik thula la so ke so phan ko puson ben se ke lang iklo ko pipia sona mung pen sinang litum se lang ik bom lo ni tum so se ke lang pon ke la ke ni tum mi thang ari pen it kicheng si ke ni tum ari pen si ni tum ari ajakong pen si ni tum patient phan lang inge isi bangke ni tum modalities pudo la ke machine asu machine bangke ni tum kiso tactic tum phan nani kiso tum phan si ni tum la support a machine kipipi asi kumani so piklo ute ni tum lada khadi modalities pante machine isi chot kali ni tum do pik lake ka prek kiso tum phan si ka prek a machine dolo inke un an ke ni tum ari men si ke en claim ka jahak ke ni tum machine pen lo aswadim kiso phande isi ultrasound pudo inge isi the chat pu kiso area adim phan ke IFT interfacial therapy pudo labangke kiso adim phan lo la ha ke machine ke kiso phan ke pakom dunji supik inut patient supik lo pute so kiso e pakom dunji phan lo inke mani achi thok kiso pute nitum ke lata traction per machine do inke nitum cold therapy pudo akang sampen sekelang ange hot therapy pudo hydrotherapy pudo labangke akiso pensi sekelang chorolo doctor tangte labang so se ka chelang pen ko an mi un mate kai ting che so thu de jima labangke
patient tum akiso aling la tum akiso ko ansi ki thema ko anarji ki ding ma non het lang kiso tum han bangke la tum bangke me da prang sita non son arji ding piklo kiso ningkan plia kiso lo la tum han bangke apor nang pik okay so to that jima buke lahen lo batai sile solo pute treatment and po kiso chilang po medat po stal api bangke nang la so kichiri hormu ke kaita do ver nang po lale kichiri re pute ako kiso hormu chido thukok po lahen lo Tangte doktor, labang so kiso ko an arnian si chilang ningji. Irui chiklo e John mate aning kananta le rok jima. Ang to nalam the than igjima doktor. labang ke kiso aling isi ko an se arji ki ding ma agiso isi non het lang kiso pute la tumbang ke medapo stala dakta orthophysio pudo neurophysio pudo ortholong bangke ari pilahai mani fracture de chinglok rup chilit pro lahai tumhan bangke nani asap sup kiso non het kiso lahai tumbangke nitum ekta session pp 10 days session la suhud angbong nitum kimet heglong olo arje ding pik an kenang ne la ortho cases long bangke ari pi high cases long bangke la tum bangke meda prang sita non son neurological condition la neurological long bang ko pilo artho di ipu a signal long ko an sikile ma ke ipu pen tar lok pen ko an sa signal ke wang ma la so pen si kiso ko chinini ko an si medap de ma non son stroke patient pute latum ke paleng long sido po ki bebe lok po latum ke akeng haita chi paklem klipin lo chi paklem ta un e ngya phi ba chi paklem un e pu po ko chi paklem kledat titilo paklem bang vedat titila suhut bang ke chiting ni ong po la signal hadi dam de ong po ipuar lo dam de ong po ke iputum ta dia signal one way ong po ke ladak ang bong slamunitum ladak long bang si chiting ni bong po ingi klem un edat po ngton la suhut bang ni tumbang pilo vidun rehabilitation ko riri ding pik nitum ladak usumar tumason kangni kithan karjap kithan kidam kithan ason thot sinon ke lahai tumban ta paralyzed stroke patient tumban la son thot lo acha kong e pawangi exercise claim po stretching claim po inge kidam than po kangni than po ke ot than po chi signal dam chet pong khu dak pen da wang chet po ke la sud bang me pon bom po ke la so a process bang ke ding pik ajhak tum ke months nang kok a years nang kok ajha tum bang ke kon a years nang kok lo inke non son osomar tum non son amuni tum chi than elo developmental delay pen cerebral palsy pen kapre kisu ta do la pediatric tum ta do la suhut bang ta 2 years back in nang kok ti men 1 year nang kok ti la suhuta developmental delay hota la dakta signal ke dam ikto mas sap sin itum signal ke long lo ke la suhuta process ta ding pik ding nang pik itum la suhut bang ke klem la si itum orthol la sin dakpan lang po nitum ortholong bang ke ki me dap si ki ong because operation that surgery that a pita nitum la anarji ding tang te sita neuro cases long bang ke rg ding chat Chorolo doktor, labang solam kajpachuni nik thega po. Tangte doktor, la bihek pen mate penangan arta pen. Ake ngari kate kok mate. Ang phun ki kek abang phu bang phia tumaphan. Kapa mi unavar sai doig jima doktor. non son osomar non si ki solang osomar non si bihek tumphan pute ki klem thun pute akeng kek phak tang ho aphu kek phak jing thurun e thol hai tumphan bang ke 100% non son ni tuma son thor osomar son thor pura me pa me bu an bang ke wang vidat ta thek because la ke amhang ke thek penta la son ki so dokok ti la sut bang ke ni tum un an si la tumphan ke paking dun phan si ni tum bor I pon sita 60 70 80% an bang ke ajhak tum ke do ajhak tum bang ke masabo komcha titi inke non akithe tum phan bang ke non son aking kek phak ta ho ajhak ke the tum ke ari ding piklo ke di la sut ke ari pi hai ta ing tang lap ta theklo inke la sut ari ping tang lap hutla ko odun bor ire te ko la dak ko kiso dokok ta the ni tum bang ke la dak bang ke fully bang ke wang vida ta the ake the tum bang te sita
asabo mentune 20 30 40% mentune aki me thek long inke la an pen ta because arji ding pick pen asa fet ki me anta even patient tum ta aning arong ili anta ining arong inke osumar tum hanta la son thol lo asa vet non son an arji ki ding pen na lang tum ki su ke osumar ta 4-5 years lo or 3 years lo tum ta kon arji ki ding pen ki su do lo inke la su pen ta asap o ki me pute apai putum ta aning arong ili mi thang ta ke thi thek long pen aning arong ila son thoja ki the muni tum ta ki so asap so ki me do la so ta la tum ta aning arong non son aking le king pura paking un edata sita nitum beleg activities do non so aking long aking ta la hai pen ta aja kong ka ve do aking ari aphu people ching thur un edat tum ta do aja kong ave a ok la hai ki vi ka hai potalo la sinitum la dak exercise hai than la dak tum hani tum stretching kuriri because hud ari pi hai ta tang lap ti la so adung arai anta ang si la hai anta ekdom ing tang lap ti la so ni to masap palus dun bangduk dun la hen lo churo lo doctor tangte doctor nangli phan puthot nangar ju thuikla amoi ki sumati ajhaga tum amoi ki kursita middo koktiti manne ari pikachilit lapen ar thochi wung et la sonta dukok pulu tangti nangli tum kupuson pensi silang ikji amoy ke so puke non lom ke che thang o kaduk ka veta ki long tum an se ki ong ke sar pupe osumar tum pupe ki ong tum se dopek imoy ke so puta isivet kali jat ke so ta isivet kali isivet posi ke so pukali kaprek ke so mensi ke so dun lo isi bangke ala amuson artho ari piang bong artho chibab oi pada doi isi bangke degeneration pu ari pi lahai ingduk pon bom pada doi isi ke chingkoi pata do lahai ki so hai beleg do asing itong ki vi pon ke so pik pute itong kicheng si ke machine use pon la so ki so pik bange pakom pon pakom data pi bangke itum exercise hai pipi gela dag machine long itum ke akeso a therapy ta pipi hydrotherapy pula kar om hormu imoi long ki bi la hai en ke nitum ki pachere hem long ko son si chere nei ma la hai than pon koson si ki thur nei ma paleng pen men thur le ji phan kali koson si ar e na thu lang pen si pu thur joy ni angkup nang ne hardik hormu enang ne lahai kaprek ni tum hem long ki chire nei hormu than pon asim amoy ki so ta ni tum lahai lo machine than pipi exercise hai than inke ki kur hai to kok pute ni tum ki kur ta do aja ke keng step tum ta do adha tum ke amoy ta pukek chat tum ta do kaprek do la noni tum son adha tum normal pupu ki me son karja bason kali datiti cake pack diti la son cake pack titi pudo la su ni tum pilo vivi la son ki cake ang dung long ok tum ta ing tang dun lap titi la hai tum long ni tum ko pilo vivi first get stretching hai pipi asabo amasal hai palus chat po pangduk chat po ingela dang ni tum training do ko son si ke pakkeng dun pen ni tum son non aprang long ni tum in ekta aina bikok po la dak long ko son si ami thang chi thek long po je kek chat ti ti kidam ke la su ki pakkeng ami thang pen da chi thek long pute ami thang ta chi pakkeng dun phansi chi bor i po ingke ni tum la dak exercise hai pi dun alang tum long stretch pi dun alang tum la aphang long son ki wung dun si ni bangke lapan si han bon kang tu churo lo doctor nangli pachini pon theka pot adun thu chithanda mixnang kaduri te ratum mate rong rup ajolong ke do atum ki tangka mahaduri te tahai tangte laso ke so pen si ka chilang jia phan sarkar pen lason akerap doma doctor non ko ke sarkar pen la li physiotherapy ki so phan lok si ka prek ki joy pen akse ke lang po ke no an ke avelang klang kle lang askin puno ajat puno klang kle lang
sita lason physiotherapy tum ladak bangke donia vene kem dodo free kem pudodo ani siphan ronga jo hai long lasud bangke chipaklang dun me ke nania nana adung arai hospital long lai government hai bangka dor kom chaji sta pura kiso ke chelang phansi pura joy ke pen bu bangke la bangke ave chorolo doctor labang suwa abu thak than bachini ponapon adun thoili tum chethanda mixina physiotherapy apu thak penangan kachini ne tum dolang mate ke kroi kria tum dolang lasi nangli ke lasok ahin ke langa doctor lo potsi nangli hin pen rada phan than pe klarik jima ni physiotherapy apu thak e paklar ponji phan ning hang lo la bangke ajak tum matha lo physiotherapy pute massage puchot aria king paklem puchot putsi ke matha tumsi ke ong la bangke a hokali angkang ke thesu kali physiotherapy tum ha kisu ke lang angkang thepik inke isi ke la hen lo kisu bangke arji ding pik po ningkan thom ningkan pli ke ni tum long ke chapaklang lote ani sihini pen ke thom pen medajimeni putado la bangke kali itum ke operation putakali nitung ke dawa ki pike cho pen si ki pa me putakali nitung ke aja tiklem ta iri pen si klem machine pen si klem la dak pen nitung ke la hai por garji ki ding ke so hai puti apor nang pik asi pini chilang lo pini mad medet pokali pina nang chilang lo puti pina ma medet pokali apor nang ajata ki me hormu kinai puti apor nang kok pejo pen pusita la hen lo ni pathan pon gang tung ke chorolo doctor nangli ki than paklar thekpot tangte nangli tuma sai long agi sung ka chetong mati ning karong mimi ka chetong la puson alam radio kar jora da phan than pon ikjima physiotherapy ki claim pen joy ke puke kali mithang aja kong chi pilap nangji non sa amuni tum chi thana son paralyzed patient stroke patient tumke kai mata baby tan cholo la tungi paklem ni ajat un elo la dakini tum se ajat taklem lab nang la tum hang ki cheng pen ki ju ko ppc klem ni mari tum lok se paklem poke par jap un ipin thon se ke par jap bor I la dak ko ani jak kong dam la hai lo itum ki sung sihini ki phodun ke inning karong mi alam ta dupik ke la hen lo uni tum ko anarji ki ding ki so ki chak angkela so ki so pen ki me hot ko aning karong patient tum aning karong ke thek dun long pute ilita pinya ki me ki claim lo person si thek long lo alang tum ko ani ni tum han na kha jen me ji puan patient tum ki me hot ni tum ta ke thek dun long dun la hai pani ning arong me alam lo chorolo doctor nangli radio kar jora da phan ki than pon ik thegapon tangte kirep damalam the okpran ki messenger phan nangli hin pen radio kar jora da tuma phan than dam ikjima doctor pudam lo te okpran mesen pute nitum ajata claim un ke di nitum asai hai ta chiklem un mithang ajata claim nei puta claim un isita I okpran le mimi pute ajata sai da claim dun no kai ta ki so dover ti la bangke rengnu pik non son motor son nang motor gari ta solairet pute hingno dak ti inkela son thot se nang la so motor le solai le dat puta lata hingno dak ti mamor chude ti la son thot si ibang la son thot lo nang li claimer pinik asai claimer sang se dat chilang le dat pute kiso dokok po la han lo mi piklo doctor nangli radio karju arada phan koson pensi ok pran kachepa mi sen pen ke dojia phak than poni kapot la ilitum kachethan tang an alam thi radio nang karju dun arada tum tali nang longdun lo pusi kroilo la si doctor nangli la na sai ki ong pen apor nang kachipi dun ik thegapot nangli phansitami chorolo la si pini ilitum chiho chiput alam jerke ington pon iklona putho doctor nangli phan suri surya kardom pajer iglo kardom